МВД 385 М. УПСМ Кыргыз Республикасында көргөзүлгөн 30-пунктундачы поворотко турганга болбойт деп мынакей Одиссейди тозгон, алдыңкы Одиссейди прям повороттон. Assalamu alaikum. Kimdi tozу birinchi? Өзүңүз тааныштык койсоңуздар. Нагрудный камералардан караган экен. Нагрудный камера жок. Неге жок? Бузулган уже ремонттоо. УПСМ Кыргыз Республикасынын 30-пунктунда көргөзүлгөндү окуган эмеспиңер? Жемне билбейсиңер, жаңы иштеп атасыңар. Билебиз. Ай неге поворотто турасыңар? Кандай поворотто? Аварийный участок көрүп атасыңбы? Похур эме. Жок, эмнеге поворотто турасыңар? Тааныштык болочу өзүңөр. Аварийный участокта. Аварийный участокта туруп атабыз биз. Арызы бери туруш керек. Так, туруш калды. Силер повороттон эметпей тетиңер. Мындай эле Окуйм. Прапорщик милиции Молдобеков Болотбек Мырзабекович, милиция, инспектор ВЗБ БДПС УОВД по ГУВД Чуйской области. Действию до 2020 года. декабрь. Дислокационный картаны ардап келсеңер. Тааныштырып койсоңуз өзүңүздү. А мен барайынбы? Abi sen oyna atasın. Biz oyna atasın. Siz kim olasınız? Oyna atasın. Активист жарандык активист. Oyna atasın biz. Ойноп атасыңар деп айттымбы? Тип атам hazır. Hazır emre kılma. Тааныштырып коюңуз. Egen verdi prapорщик. Ben hazır emre kılandık mı? Честь байка, өзүңүз тааныштырып койсоңуз. Siz de yoldan az kırın. Yoldan çıkıyorsun. Ay, boru ben sim koydu derdi. Asfaltta sim koydu. Жок, ким алдырып салды, алдырган? Ben aldım. Неге алдырып салганын чийип атасыңар? Өзүңүз тааныштырып койсоңуз? Тааныштырып коюңуз өзүңүздү. Жок, тааныштырып коюңуз. Отузунчу приказда бак кыйып жазылып турат го, поворотко, до поворота, после поворота нельзя останавливаться деп. Прапорщик милиции Эгембердиев Исламбек действует, подождите, действует. УОВД действует до 2020 года. Дислокационный картаңызды көрсөтсөңүз. Кетпей турла. Карточка маршрута патрульно-личного состояния ВЗБ БДПС Чуйской области. Объездная автодорога Бишкек-Тургар 20. Бүгүн канчасы? 29. Март 15. Март 15 экен, да? Мынакей поворотто турган. Жыл койсоң. Бишкек-Торгат. Объездная дорога 55-километринде. Поворотто туруп алышкан, чугул поворот. Крутой поворот. Кыргыз Республикасынын УПСМ Кыргыз Республика 30 приказында деп көргөзүлгөн. Көргөзүлгөн себебинен ошондой эле кара 284 үлгүсүндөгү Одиссейди тозгон.
Одиссейді тозғонды. Артынан Одиссейдің артынан келіп Мардуға келген. Қандай болды? Кім водительдер, я? Одиссейді сіз, ә? Сізді бірінші тозды ғой? Я. Мен тоқтап кеткенде бұл шығып отқан. Тоқтап кеткенде бұл көшіктен Сізді бұс түзелді, ә? Бұстығы кім? Сізді да тозды ғой? Жоқ, мен түсініксіз болды. Короче, чуть-чуть Артақтан тозды ғой? айтсы, кіріп баратып қайрап алған алып бұяқ машинадан чайында дөже астықтағы тоққан. Артқа тоқ. О, чемпионатқа ошошы астыға келіп тоқтайын десе. Ошонда шыққанда мен арқасынан. Бұл қандай болды? Бұны да бұсік сүзді ошанда, бішен, ә? Сізді Мардуға сүзді, ә? Сізді Мардуға сүзді? Жоқ. Мен бүсік, үлкөстің бүсік чапты. Үлкөстің бүсік чапты, ә? Тоқтап тұрған бала бар.